o te tū whanamo, whatala what fo ili ni o uli le, tino o mat whawhanga mai tala mō le nei fo i o uli, i whawhanga mai ai tala tumua, whawhelo i alo i asui mō mua masui o i nei o le malo, i tuanga wae marae, mo le maliwa tupu ki ingi tu heitia. Tau nuu pope whalan sisi pa puni kini laso atai au, i ta longa, les wharaili lea, i ta longa tiro le All Blacks, i le malanga ta milo Afrika, i saute mo ta longa e valu e whai ai, i le lua fe malufu wano. I whawhanga mai ai whalau te leino nei tala. O sui le pale mene, ma lau whai pōr kiki mō whawhelo i alo i nei na malai le tūranga wae marae, i ngā rua wahia i wai kato, ma lato whaalolongia, mo lato whaalolonga ma whaavavonga mo le tupu ki ingi tu heitia. I whai tu wafe maaf, me tu ngata o tu wafia le marae, mo le whaalolongia ino le maliu o le tupu maori ki ingi tu heitia pu te tau te whero le ono, e pia no maliu le vasta luai. E lua ia whawhiro i ngalo ia sa whata oto mo le somo sui o le malo. O le tau nei sa whawhiro i alo i ele tai o le pātia le leipa Chris Hipkins, ni tamai tai pāle mia mua Helen Clark ia whate se mai si sui o le leipa. O le aoli nei o lo whawhiro i ai, ia isi pāti mo la tu sui, i le sui pāle mia wa wasa mane o Winston Peters, o lo te ia le vaenga o le whainga malo so whatasi, o le aso atai au e whailo ai seisi, o le aso i tūlanga i le tupu, ia ai le ilango mau i lona nufo nga mau i le maunga o taupiri. O se urunga ali i tala vau sa la whatawina se whale le luafe ma le rofo tasi, ma la maua ele silia ma le lua se lau tos fulu luafe tala ona nā i le tumalunga o le whale. Waria e ane ai se vesili, pe te tau ona whatanga i la ua, e tau fia, le vaenga tupe. O se vesili leo loto mana tu ere pa masino ina ua mai ona tapa e leo maria leo mani potia iai. Leo vai ngā tupe sa mo i tono te pepa ira. E lima i lalo momi fa mafan fale i li tuwa lungo le la fale. Wharia leo e tuwa o leo vai ngā tupe e leo ni tupe lei o tupe ele lea. O ni tupe sa mo mai ini ngā yo inga faso li tula fono mai pori o mai. O ni fato wa ingo whala au fasa ina. O le mea lea u fetau iai li tau fia o leo vai ngā tupe matu uli matu ile malo. A sa wharia no lungari, e tu sa lava pe o nei tupe on tupe ele lea. A ele o ila ua tanga tsotu la fono. Mai au ila, ona la ta fia le vai ngā tupe. O lo la fi nau, o se so tanga i le vau ni whainga paso li tu la fono, ma le vai ngā tupe. Ua motu sia le teimi sa whatau ina i la ua, o ni tangata mama, i ar fale. I le teimi nei, o le kamata i whamasino Justice Rachel Cunningham, o le whamasinonga maulunga. Ua tu le tua leo, ma whamat kuina se whatununga e whapo i atu, lea vai ngā tope. A betai, o lo o iai le ulungari se isi ava noe toi fina wina i le lama ta upu. Pe a whaia leo, i le isi stepu lea vai ngā tope, i le tarsanga, e whamatu uatu i le malo. O le ulungari ma lea tino e tope e lua se lau tonsa fululu afe, wha se lau fastful tala, o lo o ngā tutonu i ele whamastonga mo mata upu stevili. E pe ona tui nā tui ai leo i lalo le tūla pono o le whao o tupe maua mai sori ngā tūla pono, the Criminal Proceeds Recovery Act 2009. O tangata sesi mai inisio moto le Pasifika e amta mai le masina po ona tongi le se lautala ni sila sesi mai ai i Aotearoa nei. O le tuperotongi ale turisi ma le whasao mo tangata asiasi whaavao malo o New Zealand lea, the International Visitor Conservation and Tourism Levy, po le IVL, sa pola sia le whainga malo le leipa le rua fseful marivan. O tupe au ina mai ai nei tuperotongi o le anga i atu le whaawa wai, o tautua le malo ma le ai o no whanga mo tangata ta whao. O sitseni mo tangata nufo maui Australia, ma sitseni le telo mo tu le Pasifika. O le alea au fia i nei tuperotongi, wha penam tangata i e visa whai ngā runga wha vai teimi, suia malo, fita ngā ruengo soifua malo loina, ma tautua mo tangata soifua. Ai o nesio mo to le a mo mia le tongi o le vai ngā tuperotongi fau, e asi mai i New Zealand, e au fia tangata ma le French Polynesia, New Caledonia, Wallis Mapatuna, Guam, ma le motua Commonwealth of the Northern Mariana Islands. In oversitting here le tiori sila pe ai sa ufa e se ai nei moto ai sa fa alian tu so upamon minister to Rishi Macadoozy o le tūlanga o le o ino nei tuperotongi ma ila to e tongia o le o se vaenga o le toe loilonga muli nei ma ia tā wai e le suia ma i le temi sa polosi ai ar pai ngā malo taruai lea le leipa ia lea tuperotongi mo tanga to Rishi va malo. O le tai
ulo le kare se ka kori ko le rolangi pope Francis tau nui Papua New Guinea la stonai ia pale Australia New Zealand mo aso e tonu ola na si singa li nei vaenga o le tulangi o le Pasifika o le asia pope o Papua New Guinea o se vaenga o ase sumale tasi ola na si singa i se vaenga o tunu e Alfia le Alfia o Indonesia, Timor-Leste mai Singapore o iai lai Papua New Guinea o le tele o le taimi o le aia whaalu e le taulanga o Port Moresby ai o le aso sa o le awhai e se asi singa whaavave o le pope i Vanimo le etu sa ma le ape kilomita le mamao i le isi tu i mātu i sefo ai tua oi ma Indonesia o le fitfita Australia o le alatu au inatu pope i Vanimo ma tu e au inani Port Moresby e pena sa whaari ai le minsta le vai whafo Papua New Guinea Justice Kachenko i le newspaper le post the Courier i na Masina e rusa ma le whata o tonga o le nasi singa e Vanimo e na o le lua ma le awhai tula o le aiai ai le itoi lele ane mo le isi tolu i tula i Port Moresby. I taro talonga wa tula la te ona sainia le kapia ni sila se malanga ta milo le All Blacks Africa so te mo talonga e valu e whaiai au fiai ma talonga whai tolu e tolu i le lua whema le rufuruano. O se li poti le maengo tala le Daily Maverick i Africa so te e peona ta wai whamatalanga mai le ofisa silio le kapia Africa so te i a Ryan Oberholzer. Li puti ai le whaalia Oberholzer o sui mai atunu e lua o ni sila le Africa so te sa fono ai li whaia le tālo o whai tau le vau le All Blacks mo le Springboks i whai unga le vaso i Johannesburg mo le talanoi nai whaam talanga o le malanga ta Milo. O le malanga ta Milo se wha o pōponga lawi loa le kāle no le kapi. Ai mai se le toi tali i tūlanga sa māstani mai ai o malanga ta Milo ai le wha porofesaina le kapi. O le i tua tau ai se malanga ta Milo o le whailonga i fo i mali tolu se fulo tau sanga o le malanga ta amino muri muri o Blacks a whaia i Afrika saute i le awha iwa salau i Vasalono. O le All Blacks a malanga i Afrika saute le tau sanga sa kaptenina e Sean Fitzpatrick. Le ana manu malo e le sterisio ta alonga whai tau le lua le tasi. Se teimi mua le tala anga le lakapia tunu e lua. Ua manu malo e le All Blacks i se sterisio ta alonga whai tau i lungo e le ele o Afrika saute. Sa longo Oberholzer i le Daily Maverick, sa whaalua so lua ma le pūlenga o le kapia New Zealand, isi tūlanga pe ona lātou whaingoai, o ni au e pito sili atu ne ona mawae, i ni whātau tūnga i le tala anga o le kapia. Ma ia tāu ai, ua mai ona stainias to sting of the malamal mainga, ia po le Memorandum of Understanding, ma ua iai nei le vaianga o tāpene pinanga, i se whātau tonga, o tālonga o whātau toina, e au, o le tau whai māri e uma iai, atunu e lua. O le kapeteni mua longo lo ar Springboks ya John Smith o awa ya tunei fela fo ingo siomi ai le haka le Blacks ma se whaalolonga te tau na whai iai au tapo ai Afrika. Stauke, o fe se ingo o toi langa ai le temi sa whai iai le haka le talong whai tau dia mua ma le Springboks i le vavea le star. Temi ni sila lea, i le malaya le spaki Johannesburg le sa whai inai ni sila to tasti i le luasu fetung. Ai o le telo noanga sa whai ia. Ina ua mai ale tālonga i lungo o wala sota inga lau tele ma siti e te ai. Ma i le tālonga la vaia, ai patino lea, i le tali sa tali ai, i whaatinonga o haka ale All Blacks. I le taimi o whai ai le haka sa le vale le tele le company le Emirates Airlines, i lunga tono le malai, ma le malamura lao pisa o le tusa ma le onas furua fa lau tāpai ma mea whapapa ina ma musika, sa lela ngona i le whaingo le Steve Tau wha Maori lau loa. O le siva tau e mo mi ai le fifi le mo se whaalolongia, mai ai lato e awa i le malai. Ai o lewa inga sasa le o le furu lele o tangata New Zealand. O le kapetenia le Springboks a manu malo le ipo le rorangi le roafe ma le fitu John Smith. Sa ia whailolo na le fia tusa maritulanga sa tausi ai, le whaingo le haka i le malai. Sa ia tusi ai lungo le upenga ale X. E whapea, o se tasi o tālonga mata ina tele, e paulo na le fia sa iai. O le pisa sa whaia, musika sa taina, e le temi sa whaia le haka, ma ia wha a mole ai au tā poa i le malai Cape Town le stona alvazanei, ina ia whaia se wha alo mo le haka. O le vaenga telo tangata sa tali le tu singa, e se lau pasene lo latu langalongo, ina ole mana tu Smith. Ai wale na, ta umasai o i le langona. E to tasis tangata tā poa i sa ia tu si e whapea. O le latu fale, o le latu tu la fono. Ma e te tau le o Blacks on a fia. O no lo fatanga ia tau le 2 minuto le lato taimi. E whaia i le lato siva.
mai ai me pito silo na lele ia ila tau e faia i le lua minute. Ua mai ala mana vato e se ila la kapia Afrika i saute, ila la kapia ni usila e tusa ma le whaale tonu ma tua i ai, o se seo stangata. Ila temine ua lima pine ua maua ni usina li taalonga olimpeka mo ila tau e ia fianga tu mau i Apollo Paralympics, o lo fasolo i Paris, i Farani li temine Wani sila lo tulanga lima sumal fai pa tulangana o tunu malato pina mau ele tolu leo siliva ai lua apa me mea o saina lo pi silia lava lato pina ile te lausa fun male lima la fai lima sumal tolu auro fast fun siliva male lua apa me mea tala na ne oli ya ile pe al fani te doma soi foia more so